Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee Ya kuiye dinan dwe mi. Dinan udala. You na kuiye kangu nenga ideas. Mundu you. No we ka laute na my idea. Nyine nda mundu ina my idea mwano. Ya you maduko nona na mbe ye biaza longi. Ona tausi nage nendo mumandia kabiazala weze kwethia ithio ndete andu kuthukuma kila mundu abukumite we olage tikuti ndia aunda ndia we wa mundu ungi wendo manakaka kwa tithukuma imwe izita utumia na utapia kana nunkwati aye yunye nienda nambie biazala very simple. Anga imo beanue wana kwenda ausia chinziana nondo simone andwe ungi mangabaloka na iwe newe tenza dede no we go andwe we thina ko ingwe we thina ko andwe we kwina thina niwe the akabakulika ko simone uga isekelo iseketha no the ko gatheka tiwe nondo kuiwe yana kuimbesa na kuicha ayiwe kada mtao anye ngitito tembe ngunde sinende wendete batui ni ukula wendwa thelo no tumanu wenda wikwa ko kekata tia ikwaku tu utwenda ni okula wendete yena ndiye sikuniendete tu ithiona kwako nese mando kambie the no bikisi ando bau nyene okumtatu simwe yathela mwaki na ugongo no twiko uwe ngaketo ina kugulo endete bandu babo thina kwa ko ina nyenota nabikai nendete una koma na mundu nese twendani we yunye go ni kiteto yu ni siangi ko kubinyona ndiye si specific niendete ba twithiwe mbuye kanini kao kainda kawe ya tuinena we silia kendo choya na kwa ne silia biashara ola ndona eka nondo yue ko mie ando we bingwa biashara isi endo ilota ando maina mbesa sasa we na mbesa wisi kilo bingwa imbesa no siene ayu mundu abingwa hata we atena na yunenge nuende yana kala nomba iwe the no thela ai wenda ngotavie aye nye tukuzinye nikoleta otume wana nikile na tabia bibu wa Indias ikambe otume Indias ziyakwa aye we ndio chona otabisia idea yakwa ayu otume yu nienda ambia biashara simple ya utangu kuku mitandaoni kutangu ko yunye eka yunu wewe ambia ya idea yako nienda biashara simple nyenya yako ya utangu ko ne simple huwa wandu miambesa na kwa ndikwata nguku ndiminenge direction izoka ngina kwako yue bawe mwa Yesu ndoye kwito tio kambani aye ba ile utuko manangoni ondu tukasolende ai ne bingwa biashara ni na mbesa we bingwa ko tawe na kendo ekango tabie mbesa si andoni kuwe nasio nyindina sio kwa kubijune ndo bingwa biashara wa ketha wenda kendo ukandumia mbesa isunge inga kuwe kendo chunga kwetea kwa kubiju kendo cha muthemba ucio withi nenda kendo ni kulengo kwa delivery na ndwetha no kwa kube no kendo kanini ngwetha niete bo nawe so wabingwa wetha we basio we ndone bye yuwe wenda uwachao ubangite uwachao yuna nambe na kunondo niona yunwe kwa kube no ndethia ngali kwa sweka na yuwa mino ndethia nenge jutu ikuma lo utwe ibala niende ninye ngwambe yandikendo niwe wambe yandabye ke lo bangire onetha wendo uwachao ninye ngoyo ko we akendo chungwete
Niambie yake. Anything weta kindu kila. Ita yuko teki une ndamba wa drum niye puniki kiu. Na ndo mbike mbesa iswe. Ewese nyengwende yakwitha sasi on ndiye ndote thio witha hapo. Yumbike mbesa isuni. Be bandu nise batesa wasindu isu. Ithikisi. Oyu kona ndiye fanya undi na mbesa niko binilela. Be chama kiu ni mawiyo. Ngumewa. Nzo kutumi ngwenda ni isu. Niwe siwa you already we customer kwa. Aina. You ona wende tangi nyene sikola matangi batesa wa. Tangi ngombola. Ona wende tangi ona wenda ndram. Mbiki mbesa isuba ningo bagini yene ni mandengalile kokweya. Ekwete ona wenda bundi wendo myambesa ba ningo negotiate na bundi osu. Okay we ukoloke lwe. To yemwe one manukula itesa wa. Aje nenge yuwe we manata nakwe no mbikie kana ndo mbikie. Na ndo niendo nenge business idea. Yuwe siwe mwetu apeto kitia. No idea la watu me mundu ayoza. Intie kala no mai wakwanda mbundise maundu. Unonso wakwanda mbundise maundu. Sindu imwe no tie wa. Abe mundu nsi esi. Agezo mbuzi ya ndi Yesu. Naketa uziwe ni ambao mweka hata. Aye tuwezi anambe ngo munyondo tuweka itukozi yugenda ba ingo lebosa musakwa tena nevinda siasa ango mamondo tuya mbesa akili mtu wangu akili nawe sio kaambe yote yatwana sindo to uma school ku lunch time sindu sindu twana twende to tamtam to sweet to tamtam ringozi isu mayuma break yo kamateya wese kaunika lakini wejwe ndo kunesu nyende no ya online engo kitotwa yandu sindu ainyina kwewe sini wakilate su yengo kuna na kwa no baba wenda leba paunde twana wenda sukulu tisawa ekanye ni kaleba online nine kwa kubebwa mundu uko ona oloko uko emwae kulatia mutu yangima ndukani umunenge namba kwa mbesa emutwa ona wona siana sitha ukapa siembinge niweze yuze abinga skulu siko ngoka na nenge toka ndwela kindu choko mambia customer na ona kwa na umande oka ndwela kindu nanye ndweke ni vitu geteu no niende teu na tuithiu mwawe todo yue twambo negotiate nundu adili ya twende tunenete tui we bandu wesilie kwekia buya wesilije kuthikwetelo nengwe mbesa cia siasa isuti cia mana neleo kwani la we opportunity wenda wete let opportunity ula akuye kuku mbesa cia mana nu kwani nundu iyo mbona nene koya cia koya isili bakote we mutondo na mbesa iswe yu mama na tano yuwe bandu kamanda we othu kume we yu ukitombita nye nyaka tuitukose mbesa cia siasa welo kwase umanda we awiva nyenda ikia buya kwa ya thuke we manda we awiva nyenda ikia business ya kwa watu ibesu ndo nenge mbotavi ya saluni ni si usuka ekango kutavie kwa ine mbesa cia mana au yimbu tunono waambatie kila sindo siende kuone siambatie wenda kwetela withiwa ndenda kwa kwata mbesa sisi ya capital ukawithia kila we uonde ni waambatie lakini sangi no nzani asa we ndwithana ki ndina ki ndwithana ki utundu yani withana utundu mundu mugonyo bana no nzani asa ndo ana otuma nini kikwanda vie ni ukula ona sangi ni kula ni kala unge kula wikala na siata wina mueme ndo wake ndo ndavye ni yani yu wauma kwa kunomba uke kwakwa ukitombita tuthituko mbesa cia siasa ukwa mbesa sine cia mana mbesa wata noye isu wasio ni ebawe kaba isi akwa nino ya ekango kwa ndo nyejuni kalite nthi masaili na sukana kwa tata ngilita ile masaili na kwa masaili sio ile na thena zikaba na kwa silingi yana wali yana kwa ila na thinonga mabubu na mbiyo musiase uko no wana tani na mundu nina maana nake na ndoka aendane ngaimbesa na anisiana bandu kumanenga mbinge ndina sasa otinda nino ete munuka kwa ndinena ndi siase cia mundu kini chao ni kwata ni sacho biasa lo yani
yani ngakitabu insembete nisembana neti ya customer ninebidete andwange matama nafu swania mundu ndende ulumwa indi kwa chao teto uyo kana no uo mbita bani unje bae nyona foni kwene yona ni ungamete ba nitetange banini andio kuni asimo kuyu le Kasee yu akambosa wethe yuni nyengwe kata siasa ine na ufaidika na kwata wea na December ndi kwenda ni mbesane kana nata we na kwa yu December ngetha ndi sukando we sukando meba we no kwana kana ndo imambe ye kwenza economy yeyo meto mundu ambao tata we akasisa peace siangili siana yuyo ndo nangi wasilingi viviti silingi viviti beba na nonuke na ngili 5 ha hi tadi kwa ndo meba sana nengwa ngili ya manele na diko yakwa mule na kwata maana 5 na kuituka na kwa manya nao na pia nise Kasee pia na kwa maana Kasee bubu na kya nenga isiana ngili 3 wanisi nembeza siana na ngili 5 we yange waya weka na yu kitito nende kokena na tiba mpesa nende na si deposit sa yesu ndo siene tino yini siana na we na kaindo alafu bilango wotabia siasa tu na kweli ne gwe ndo ijona kwa ndindie busaluni ningethete kwa ngevya na kwa dasilingi mana mana tato wachaona mona mayo wakelo cha mtu mundu su ya sia embika ba aye ni customer ngi utaswania in fact nyona ndiye kwena ni unje bango koni esimu nyena wandio ba nyena no bitite no ni pole nyendina ayu mundu atwikie customer kwa na itinda amba te imbe ai ndombete sindu sakwa hivi kaba saa monza ndithi aimbe yobe imbe ai ni muwele ukila muthe na ninye muwe yale na mundu uswe na kwake kwani mweme no munenga le ekango iwe seninywe mu twana wa mundu uloko twakibetia leo kithia leo kiwe aleu ama ndondo necho wisiara kana kinesa uya kwa aibo mume oswe yake ni undu koneka aiwo aleu kibetie cho kitenda uya na nwe wondo kubiobete kana we na kuwe na mbesa sia we andu lanji wambe oneka na ambo ya lanji komete uno ni kuthuku kwa aya sindu sia kuniba ni na kwetea ni kwatia isi okwania ayo na namba no yo na yuko nika kwa ninde kiado tweke seo in fact ni dhiokia muno ndikimanda no wombongela mbesa sia ku round ayo kana kuna yuna no uo siwisemba nite ukite mundu na kwa we lunch aje ni yuni bweta yuba ya sokoni kukumanda kiatu kimbe na mbele kumwenye ndise wiseka nata kuku nundu nyene no yendikimanda kwa uno wongela kilongela sio mo lakini keke sawa kino kimbane ndongela nenge okindu wimbie nguyu nengwa mbesa aye ati no dio nengwa mbesa you know endando emozomwe nona nota ubewa nona yuwe kita kwata nawe we kwata nyana sio aye ati no soka no sinya ni musomangu twathe ya kukwela ngudine nene kukune se yenda yunyena ningwenda ndi kutabya ninya kuteka assistant wa pia yani Kasee yuyu kwa hiyo bisi na ila kukwata kivela kwa ile wadhiwa na nena wewe ukapubwa mbio songela wadhiwa kuwekewa wasonga na sasa sewe so dole ketimba nisi ayi ndweke ndio yo gonya kwa mbona nyambo dole ningi ndeka nambo kweke akawathi nisekana newese ekana maundu atwethio kunia kuku kuthiuka baya sokoni kumanda na mbeno kuile isi na sio iwe tata hii tono they depend wenda siana namba niwe determine yani ni wenda siana ndienda mbingi tondo yuto wenondo kwile tata hivi ko taitano yungwekenesa ngwekenesa ta customer ndi wenda mbuthuka na wenda ngita nenda ngito kendo keito ndo talilie bandu ba mana mwanzo na bandu ko kila mwe mana nana na ndo iki akasoda ndinoona si akasoda siba ulo si akasoda no to mando ukituka nengira ndo ambia no mbete ya isi onanye nendo ngo yuko ituka negwete na nyene sinu sienda eka na yuwe weke odenge ya mbinge no imandi ya customer okay aye ona ndukambeya nienda wambe wa nambo kukuna biso kwete hii yato nikana neke abaya pejini ando mone ni delivery nyalando moja ando wethe yunandika ba client satisfaction kana naandika ba happy customer nimeona kweli ni deliver ndo mali chikuende kukamwe no Ismail ya bisa wethe ando imeona kweli ni twa asi
ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee ona nienda ayu ona kila jatu mangu kunia nundu we nona ka hoteli ka hapa bandu ni wieka sebe kate Kaseo ba kwa mamule ba kwa kila kibeti pe au make unywa chi yuma saa tasu na ulithi ya maubwete na imuno umweshimiwe kangutabie mweshimiwe niwezi ninya ne ground mwashi nondo ninya ne ground yangu nenge secret yuna ile tesela bubunga boya o measuche nanga maelesio seo waku ukethia yuni mati kwa makuinete aya ngilina umweshimiwa na yuna isio mathoya che ndo mbikizio ona mbikizio sia kwa ile ulo no ruma thandatu ni sawa mweshimiwa nakwa ni mapindwe kangutavie ground kuonwe kota makwete yuno kasebe kaungwe aba una ba yakona ni kimani kawe tu mina nako baike ukethia wasiwasi wina Kasee mwene the sweet tangi museof aya azandi azoko mungwe wegendo we inyaka tonge ngamabu ila tubika bala Kasee twemuyata twemuyata ila utata kuya Kasee ne twakwata kendo twemane wabu twabika bala Kasee we ndo tito mwesinesa okileki umwetwetele siana nondo esumie skulu omundi ila twemuye we nukutunenga kilo twitite wisi atwitite chao Kasee ne kuye kuku etele medho mweshimiwa medho nuokuka kuku wewe se Kasee kendo nota sniper ona twa mukenga na ukumama twikito mukenga Kasee ende soma na emanata na twemwa twetele siana kwana nondo nendo tesika na siana siuka au mundi nondo wona mutumanune sawa tukamuyata twithitu mwe tukuma kwa tatu tindie nombe tukitumita bikasa siana saa monza ndete tatubike saa itatu atobika twitite mbesa nyindie so mukengo kama tu ende likitumi tumota musole kende we wenda ni musole ayu tumwe twetele siana na no twose siana siumete skulu nondo ni bunkiele ini setu nisosi twetele ndo kateta kwa sababu bandu bange tutetioti ndanengiti yo pe undungi wenda yeba yo ndungi twabika tukula mumete batu mwe tumete twetela siana siumete skulu tumete nomba twetele siana sivingio monde tyo ni sawa na moi na gyozwa nambona na zia na kabwede na mama yitha maina form ni and formless abana nongina kwa makati obika engoni ondo ngubeka nemo kuniende yo kunia ulo ba ngoli angina umale uke ombetela mwandu ekala aye nende wiho wina minombi kila kintu nenge lakini wewe wabika nayo bora tingwete undu twiwanite twikali none hey neona ba withi wetambwete kilota wikie nichongweke kila mundu wambetia ngai kwake nichongwineke iteka nao enda sambo ya muthembola niki nine mwete ya muthembosu hey wona ata ready yetho ayenze omuno by the way na kweke yaye malawe the ande plane ni Kasee ka kaona ndikeke ya deidi in fact ona waile iki yoju oju ukambe ya iki yangu atenetene ngwate ba okay botwa nina kwiye niambie yawe yanyendona kwa ayu ngiona yuba wina kendo bombu malia ningi yundieke ya lafu aje junenda wambo place yo denge nenge nekumalia tukayeke ndweki yeho denge yaki ndu kinenange withi ona ndiko hoya lanji ndiwe wasio yune ili hata yu we museo we wona
Unaniona hata kwitwa je ngube. Ai sawa huyu endaye kusetie ko yande. Ningita wetho yende unye hemwe ndiye kiyanda sabi ndone ninda asangite. Na ingwenda tunge. Ngwenda tunge. Ndumbiki yembesa yu. Ni chao. Kutendo tukedia. Ni ka message ke kana lika kaseo. Ko ina kaindo. Ngamelangale kwewe. Wela wena mbeza nguma naote. Yes. You Yo na emuoka. Tuyoka. You muto mombekalia ba uwe atakuma saa 4 mpaka saa 7 imwetelete. Pa ibandu twambie isila. Oneko kwesela bando. Isi ana siyoki kana tene sine so bikamesi. Siana ibingie skulu. Kote ibingie na goko meto we. Aye, mbona kenge sio. Bora mheshimiwa Kitungu ukitabu kwenu. Wachili wandu akireda kotone so mwana ndano ko kawe mbona ndone so ndavye. Ni mwetha mwenzo one muno. Twenzo ni ato konungu ni yesi mwambe kana ko kaku. Yue. Mheshimiwa to nauka bunza kwenu hata na mwetha mutesi. Okwa mundu sana siyo ko kenga no botwa uma. Ai kwa sana ni siyo ko kana. Ambayo ndaela ambayo ndaela. We. Kabwede de wawe taivo muuma. Wakabwede de. Nina mulatia muumba. Ni osa wiki ati ndabia munengesiana ndio kwetie nyi. Ono mundu na umakendo. Mheshimiwa ukaithake ko munai. Neva mumu naita kuti mingu ya atu kwa tania mendo. Na kyo kiomba kwa saa 10 na ile kwacha. Niende yuwe umbiki yembesa ngwete sindu ingi mbingi ti lazima yite yedera. Kila kingi wenda ingo. Aye, uyu ambombe ya dera. Itano. Sia Monday mpaka Friday. Ase 10. Nkangu eki 10. Nikana tuende yangi ungu itingi. No yeki ya mbesa sia kutransact kwa huo kwetu otuma ndithi asara muno we. Na kumbona wa mundu. No you ate ibo we kana ningo we lunch. Twambo you we lunch kana yiki ya mbesa niendao na mbesa. Akubuti bathuku. Wamba wa lunch kana ngwiki Tuma. Lakini jundi ambe totyu ni silandikwa saba ni pesa ndwinge ni natila ba. Niona wa mina. Aye, isu natila ba. Nimba yako. Ni hino twingo kuese. Alafu tukesi tie kwewana. Nambo niki umone ni wane. Aye enda yuli ka umye no. Likaumye no. Ona nende tuko nino. Aye we enda umye ngwesu ni kwetele ba. Ikalate. Nalo ineki umone kila wandete ya. Na ndingo kuesi yatu. Atu tia twambo dhitu kuyatu. Aende wimbe sedia balabantu. Aya, ndabye juwenda kingi chao yue we si already ewa ibasi adera. Nienda wa uswanite posta kingi chao. Just drum isi okite. Tuthi yuto se yatu ngotabye kondendo yatu. We sure. Tumwesimiwa tutumie ilobi. Tuwe tuongwenda tambo tubibila. Tugwenesa. Ni twathela pyo tuina kingi. Okwato tumie ilobi tuonge ndi twena akili yolo. Ona tuonge. Tuyese akangotabie. Waja nikuambie njogo wa mjini ndiye anakuanga mjanja mala yote. Pale ilobi ni munduzi amuka numba numba na ito thio ka kisio kio nange maze seme baka. Anwe se anduma ilobi we me akili. Nenda tambe umyomo shamba oyu. Nenda tambe umyomo chao. Tambo mumye chao. Gwena akwika nabo wimbithi ya batu yi. Kona thuka. Haimwa we ilie nae. Na ndungame bau ndati komwe ni biko unumetie noke. Enda. Ni unje ba in fact ona na ile ikalabane ilie. Ikalabane ilie kanai. Nelike numie. Ikalate enda we ikalate ite oke tui. Ndukata tui. Die sothi. Mundu enda ni tinde nati ani nake banga tinda ni oweta mundu mukalanje. Iya mwejibo kwa niko wetha ana turukola. Wa manara kana ikase. Mwejibo ndina kuitolike kisione kwito na yuna asisia WhatsApp ndio no postite weka ngundo. Sijui wendete masinga na itupa mumbo ne kwito ete kwetelete yue chao mwejibo. Aye mwejibo kangotabie. Pe kikundi ki just take 5 kikundi ki cha mathiko. Andu momba na umundi na yu niponi ona na kitaibitha nyoba isi na wajema nambo kukunia nundu ni imete nuka na yu mheshimiwa nu tuma nebuthwa na ndu mheshimiwa aye
Na sisi niona tando 350. Mheshimiwa kangutapie. Aye. Bwana ungenda umapandwe kangutapie. Bana manenge 150. Mheshimiwa wenda kuendeka, wenda nduma kwende pandi ya kilasi. Mheshimiwa ongea kwenda ndo membeza. Mheshimiwa pandi ya kilasi. Tima kune maana. Aya mheshimiwa ongela. Juba une sawa. Yundo to mabasi mone kwa nikana mashughulikie. Kana nwendo na chaledi nena mheshimiwa. Hello mheshimiwa. Uba wakutindi atai. Na yu ndanu eta bitu neseka setu mbane yabasa akenda. Usele unike. Na ningi ndo ikalate yusa akenda nusikai. Ningu muwakilisha. Ndo ikalate. Mine yakasende. Mheshimiwa ona treasure ndeba. Ndo mutumusia. Zoto nene. Wewe hata. Ni mheshimiwa. Yuto ina kasetu sawa. Ni mundu musiyopyo na mundu wandu ni wowe nake wewe asya wekwo. Ona koti ya kundadenga ninye we yutuwe wekwo ba onde mayini tebwe. Paivena. Ni sawa. Mheshimiwa Nengi ndweke ni mabangi dio ndo mabangi taziana ndo makwa. Ni sawa wende. Bikali. Tuosai. Mundu beila tu naumia. Wese ni chama dhiko ndo imasanga. Ila tu nasanga. Tuosati maesio alafu ilondo mea. Tejeki abau. Mheshimiwa na chama kiki neno ngitho ibelo ne than 50. No rudo ya jema. Ni sawa wendi. Usune watienda. Ai mwasi hata. Usune watienda. Mwasi aiwe. Usune watienda. Mheshimiwa nugo masia. Masia nuwe. Ni sawa wende basi. You come matter, you know me. Go away. Ainile Kesee na Messiah lanji yoni. Ya tole that. Etindo. Nikulia Ndoko tunenga pesa sia udhi. Nimukulia ni mwizi kana be mheshimiwa. Nunyewe sino ona no nimuruke namba na muza abandu baumbia. Uyiba mucho mbia namba yake. Wendo wetwigwa ni tata. Cho mukunio simu. Twigwa ni tata. Cho mukunio simu. Ayewe twigwa ni tata. Twigwa ni ngamu ye. Cheka nenange wa. Ngamu yati tuwasa tuikiati kabwedede. Tuwasa tuikiati yamba muku na 10 na tuidhitu le lunch. Aye ongelanga. Mwenda siana. Ombao. Bichambao. Bikana ngedha tumete 40 ni muku namba uzi ikata. We 10 na ku10 na kwa 20 nundu ninye mwene ndilo. Simple, yani simple nikana tuyikalanga twetelete tuitusizie nake ndo meabasa kana nukite 20 si yaku wala 5 siaki siko kakwakwa ukwani piyenye ninye chaledi yu kaine mutabesie ba chaledi wa chama kilati tesekiba chaledi wa chama kilati tesekiba twende ituka lunch timandete mbesa bepi wa chama kiba bepi ya chama kiba ashimi wa on the masoko Kasee niwe piye. Ati Kasee makoti ni maukoba ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee.